Minta kasngi palay, ki pulit ka Riboy District, kiliyok bantam mi kaway kamet jung usamla, ubala khatno bathi ayap hamadan, nakasurok balay Cekiling, Riboy District. Une usamla ubala khatno, balalap nagti kasurok, uday ubala tip kerteng, kumu restun kemdek, ubala arpu arsnem karta, nakasnong umdan Riboy, bar ubatray Hayomi Company, hamosmay. Badhalor kane ka jingyap jung tu usamla, hadu menta om panchimla tip ya ka daw tenray. Katkum ka jingyo jing tip na kipulit, long bahalor kane ka jingklat une usamla, nakalyang kipulit kimpatla ban pensisya, lakadai ka usya penyap, ne kadai ubah syuklat na ka jingpang. Batkat kum ka kaipot balayo na ki doktor, lakano ba une usamla ulaklat nakada ko jingstom jung uklong senam. Syusyuru lai tu bagi pulit kilalai banciam ya kamet jung une usamla, balapanuru ka jing tokit halor kane ka jingja, bat nakalyang kipulit kilarano e kamet jung une usamla, sya sibil hospital nongpo, ban pendep ka postmortem, barhadin ka postmortem, lai tino yu syaki bahagi hasem. Kipulit kilet huru, ba nakamet jung une usamla, labru unar injek, barla subaru ba uday uba judi drog. Barwala kataru kipulit kidang tokit penya halor kane ka jingja, kana marlap e ka jingsisya, lakadai ka ba ulayap na ka jingstom, ne da ka ba sya penyap.